Pamiarsa sawatara petani padi ring Kabupaten Tabanan ngemargiang pola gilir air utawi sistem sorong ring tengahin sasih panes warsane mangkin. Pangupayo inocap nampenin sayan kideknyane debit toye mangda kawentanan sawahe sida memproduksi becik. Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Pertanian Tabanan Dr. Hewan Ninyoman Riawati Ngwedarang kantos mangkin durung wenten laporan sentra produksi pertanian sane nenten sida memproduksi santukan kantu nampenin wesanan kaon sasi panes sane ngawinang galah nandur padi neng lintang pamekasnyane ring sentra produksi debit toyani sayan ngidikang sawetara petani nampenin pikobat inucap melarapan ngemargiang pola gilir air. Selami puniki sistem gilir air tata kelaksanayang oleh Subak ring Kabupaten Tabanan ring sajeroning nampenin sasih panes. Indika inucap ngawinang musim tanam padi nenten anutin galah katah nyane. Nanging pai ketandane nenten nyelahin kuentenan Subak sane ngangge pola skadi inucap ri tepengan mangkin. Subak sane durung nanin ngarpin tunda tanam padi santukan wenten proyek perbaikan irigasi rau mangkin sampun mapi dap-dap antuk ngolah lahan mangdeside ketandurin ring pengawit September sani cakirau. Sili tunggilnyane ring kecamatan Slemadeg sawetara petani ring Subak Andel Dewa ngandegang nandur padi ring sawah antuk cimbar sia dasa hektar. Sedurungnyane Dinas Pertanian Tabanan reksain sangkaning wenten pangupaya mecikang irigasi penyatusan hektar lahan subak sawah ring 3 kecamatan kepaksa ngandekang tanam. Sepatutnya nandur padi ring Agustus nanging keandegang dada September miwah Oktober. Tatiga kecamatan inucap inggih punika kecamatan Penebel, kecamatan Baturiti, miwah kecamatan Slemadeg. Manik bisnis Bali Nguningayang.